las traineras por el centro del campo de regatas. Zumaya, Itxasoko Ama y Portugalete Arraun Eskola, todos ellos juveniles. Suances, Hondarribia C, Orio C, Deusto B, Deusto A, Ciervena B, Bermeo B, San Juan B, San Pedro Tarra B, Raspas, Arcote, Itxasoko Ama B, Orio B, Zarautz, Itxasoko Ama A, Izuntza, Zierbena A, San Juan A, Orio A eta Portugalete. Guztira, Hogeta Iru. Aquí tenemos ya la primera tripulación, los juveniles de Zumaya, que entran ya en Portugalete. Un fuerte aplauso para ellos. Hogeta Iru trainerak parte hartuko dute gaurko Fernando del Valleren oroimenez, eta ja pasatu dira Zumaiako mutiak. 15 minutos de regata, 23 tripulaciones toman parte en este primer descenso de traineras memorial Fernando del Valle, y ya tenemos enfrente del puente colgante a la tripulación Itxasoko Ama de Santurtzi, juveniles, y a punto de ser alcanzada por los juveniles de la Arraun Eskola de Portugalete. Aurrera mutilok, txalo bero bat Portugaleteko Arraun Eskola entzat. La tripulación de Suances. Orio C. Ta jarraian Deusto B ta Deusto A pasatuko dira.
Ya sabes que 6 tripulaciones han pasado ya en total: Zumaia, Itxasoko Ama, Portugalete Arraun Eskola, Suances, Hondarribia C eta Orio C. Maria Solter, Arrapostu, Santa Eliza, bere baduzu. Saite zahar bategandik, okidean dituduzu. Kastero bere bada saitu, ala nintzan belduzu. Kastero bez duzu saitu, sobera dut faguti duzu. Elizalat joan eta 200 metro Zumaia rentzat helmugara heltzeko. Hor dagoia Zumaia juvenilak, 100 metro txalo bere bat muetientzat. Hor daudeia aurrea mutiak eta orain ja pasatu die. Oso ondo mutiak. 20:06:08. 20 minutu 16 segundu. 20 minutos 16 segundos. el de la moto de agua. Eta jarraian Portugalete Arraun Eskola izango da altzanda. Azken minutuan pasatu Santurtziri. Por favor, pedimos a la moto de agua que está pasando por medio del campo de regata se retire. Eskerrik asko. Azken metro Portugalete entzat. ¡Ampa, chavales! ¡Oso hondo! Eta orain Santurtze juvenilak doblatu izan dira. Y en tercer lugar ha entrado la tripulación de Santurce, que ha sido doblada en meta por la tripulación de Portugalete. Bermeo eta San Juan pasatu die justu sobipean, eta beste aldetik Suances 300 metro falta dire helmugara heltzeko. Acaban de pasar por debajo del puente en dirección a la Ciaboga, Urdaibai y San Juan, y a punto de entrar en meta las tripulaciones de Suances y Hondarribi C. Aurrera mutiek, txalo bero bat, beraientzat. Ya para Suances.
Azken metroa Orio zerentzat. Ja Orioentzat. Orio zerentzat. Bien arrimados a la fiera, de la corriente, me cago en la leche. Mira, la corriente. Azken metro Deusto berentzat. Por favor, todas las traineras que han entrado ya en meta, les agradeceríamos se acercaran hacia la zona de remolcadores de Portugalete. Eta orain Deustoa dagokio txanda, azken metro Deustoa tripulazionarentzat. 100 metro. Adiós gaixo etxen dela. Eta orain. Adiós iberua. Oi ama eskualerri goxua. Zutandik urruntri. Zierbena bai izango da. Azken esfuerzo mutientzat, 200 metro besterik ez dira falta. Eltzear dago Zierbana tripulazioa. Pariseko bizitzia lankoste zeriaz bangiatzen. Muy bien, pero está aquí no. Dena berantzen zutadazuen. Zure berriz ikustian. Oi ama eskualerri goxua. Zutandik urrun triste barua. Adiós gaixo etxen dela. Adiós iberua. Oi ama etxen Helduarentzat. Adiós iberua. Leia bizia bi tripulazioaren artean. Y Orio a Santos. Por eso Santos está pasando ya. Azken metro bi tripulazioarentzat. Bermeo B eta San Juan B. Ja. Sí, hombre. Ni puto gasto. A su bola. La rías de todo. Eta gogorarazi nahi dizuegu gaur hemen Portugaleten bebai eta UNESCOren etxean eskutik. Ekitaldi polita ospatzen ari gara, eman minuto bat ogiaren alde gizaki guztiok duintasunez elikatzeko eskubidea daukagulako. Eta también recordamos que hoy aquí en Portugalete estamos celebrando de manos de UNESCO etxea
la acción Un minuto, dame un minuto de pan, porque todas las personas tenemos derecho a alimentarnos con dignidad. Orain San Pedro Torra B txanda da, azken metro mutientzat. Aurrera mutiak, txalo bero bat beraientzat, azken metroak San Pedro Torra B. Oso ondo mutiak eta jarraian raspas. Eta beste aldetik izuntza pasatzen ari da, eta helmugara azken metroak rasparentzat aurrera mutiak. Gaurko estropadarentzat arkoterentzat eta bestaldetik 3 tripulazioak besterik ez dira faltaz. San Juana subipean pasatuko dira Orioa eta Portugalete. Eta orain areta kaiatik pasatzen ari da Portugaleteko jarrilera. Orio eta Portugaleten denboran parean daude. Zarautz heltzear dago. Metro falta dire, Zarautzentzat, azken esfuerzo mutientzat, último esfuerzo para los chicos de Zarautz. Berreun. De Izuntza y Zurbana. Muy igualadas las dos tripulaciones. Último esfuerzo para ambas tripulaciones. Eta subipean orain San Juana eta
Orioa eta Portugalete besterik ez dira falta helmuga heltzeko. 50 metro San Juanentzat. Ja San Juanentzat. Eta azken alegina ere Oriorentzat. Azken metro aizperro mutientzako. Aurrera mutiok, txalo bero bat, gure mutiaentzako. Azken metro, aurrera mutiak, azken metro. 50 metro, besterik ez dira falta. Aurrera mutiak, aurrera Portugalete. Ja Portugalete. Denborak hauek izan dira. Lehengo Portugalete 18 minutu 20 segundu 10 Segundo Orioa, 18 minutos 20 segundos 12 centésimas, 2 centésimas a favor de Portugalete. Y tercero Orio B, 18 minutos 35 segundos. Cuarto Ciervana A, 18 minutos 41 segundos. Quinto San Juan B, 19 minutos 4 segundos. San Juan A, 19:07. Octavo Ciervana B, 19:09. Noveno Deusto A, 19:18. Y décimo Arcote, 19 minutos 19 segundos. La placa que hoy ha ganado Portugalete es ofrecida por parte del club al recuerdo de Fernando del Valle, gran amigo de la jarrillera y que nos dejó hace unas semanas.